نام من دیران رامان از باز زاگو ساجی خود گرم ام دجمن خاطر ام بيجي الناس تكن يعني هو بيني ويارتق حتى تشقص دبا ام زانه بايراق شهيدا عدنا كتير وعدينا كده وام هرمي ده بتستر دجمن كشتنا جنة كشتنا جيانه تعال دجمن اخو ناس دكن دولة ترك دجمن مايا نيار مايا خوين مجا مايا بسرهدنا جني جوان امي شدة تسرجن داوي بكن داغركاري شدته ورن ام بهابرا داغركاري داوي بكن ملش رادیو دنگی گل دمشکو در هجا ایرو هفته حزران 2024 اینه ام به برنامه اکتوال آجن جاره که دم بورنه بله خلک جوله مرگی تاوی نونره خوش ددوی حزران و جبو شرادری خوش دست آکپه دولت ترک بگیره دنوا چالکی ده قیوم جوا که داگیرکر و خصب کرنا خوب ناسه دی که جهفت حتی هفتی سالی لقادان هر سوهل وست آخوا نشان ده ده همان دمیده تاوی گل کرد خودی لخوا وینا خو دنگ خوا دردی که و چالکین لتجریده که بنگه خوا جفاشیزم دیگره و آزادیا ربر آپوژی لکردستان و درفی ولات دوام دیگه که اروپا و که اروپا پیشنگیجی پیواجوی که گیرین کردیکن دما حضرانه ده به تبلیبونا به هزاران کسی لستراز بوکه چالاکی پیک به داماده میده ده پیواجوی ده زانینگه ها رو جاوا فکین خوادان 205 خواندکار جی زانینگه مزون بون خواندکاران سرکتنا خواه دیاری شهیدان و ریبر آپوکرین هستی خوانی زمان دیش جلو مرگی همیرا آرموت جی اروپا زبیده زمرد و جی کوبانه جی خزن ابراهیم ببن میوانه ما بله پیشم بر خوابدن داخوانه کیجی که ببونه اما حضران دا کیجی که گوت خطا زیلان مسوگریا بنگهین آ سیستم آزادی جنیا کوردیناسیون کیجی که سالوه گره 28 تا شهادت زینب کناج زیلان و شهید ما حضران جده داخوانه گدا کیجی که همو شهیدن آزادی ببیرانی و گوت ما حضران د دیروکا تکوشن آزادی کردستان د خودی واته کی دیروکیا ما حضران ج ما فدایانه او وی پنگا و دستانی ج د سه حضران 1996 ده لدرسم به شهید زیلان دست بگیر هفری زیلان لدیجی هولدان ایریش لسر برابو بچالکی که مزن جهانی نشان دا کو دست قریج یندریج ربر آبو بن و بین شکاندن هفری زیلان بگوتنین بریا چالکی خوی دستانی جی اف حقیقت دست نشان کرد و ریا جان آزاد و سرکتن نشان دا چالکی هفری سمایوجه جی 21 آدار بو خلک دویمین آهز جان و سرکتن آجنه پاشه هفره فکری بای geldi لی پیشبری چالاکی هفره سما گوت هفره سما فرماندار منه او به چالاکی خو از ببم لشکری کی جنا کرد آ فرماندار به وی اوی راه هر شین بر هفریتیا بجنر نشان دا او چالاکی فدای کرد کوردیناسیون کیجی کی چالاکی و شهادتن رهوالین جان فداین آپوی دما حضران د دستان نویسین جریس کرد و گوت سرلدار جنجان آزادی بو بنگاه راه اساسی اگر شورش کو ایرو دلوتکی هر جورده هاتی پیخسن اگر بو راه جنن ازیدی کل دیجی ظلم داعش تکوشین کرد جفرمادر پیشن کین تفگر آزادی جنه اندما کنسر بر آکیجی که لیلا آگری انگوفلیز aslan 23 حزران شهید بو او جنه لهنکین کل سرحد زاگروسان هرمین پاراسنامه دیت کوشین کرنجی مورا خوال 100 سال دان او بونه پیشنگمه به وی فدکاری مزن جنا کرد پیشنگی شورش روجاوا کرد جبر وی چند جنا کرد بویا آرمانجا دولت قرکر و فاشیست اندما مجلس پاشکه بریوان زیلان حدیجه هزر هفری راپرین آمد دلال عزیزولو هوالا شهرستان آسمین بسدان لهنگین جن انیه جاستره کود حضران دلزاب آواشین و متینا لهر قاده برخوادن بلهنگین دستانی تکوشین کرن تبلی نوار کاروانین نمرین کرسانه بون امی وکی ریبرا پو دیار کریه تسوزیا خواب شهیدان را جاره کدن نو بکن وکی کجه که مبره فدایی و دوریا شهیدن خوده تکوشنه بکن امی بیرانی نوانج بسرکتنه تاجدار بکن
Mele gudarên hêje di meha Gulanê de sû çar jin û heşt zarok hatin kuştin. Ajansa Jinê ji Newsê amarên kuştina jinê meha Gulanê eşkere kir. Li gorî agahiyan di meha Gulanê de sû çar jin û heşt zarok li Kurdistan û Tirkiye hatine kuştin. 18 jin û 2 zarok jî bawekî guman jana xwe ji dest dane. Li Enqereyê 3, li Stenbolê 7, li Adenê 3, li Xarpêtê 1, li Kilîsê 1, li Kayserî 1, li Têkîrdağê 1, li Semsûrê 2, li Manîsa 3, li Dîlokê 1, li Riha 1, li İzmîrê 2, li Aydinê 1, li Çorumê 2, li Muğla 1, Kocaeli'ye 1, li Osmaniye 1, li Erzurumê jî 1 û li Amêdê jî jinek hate kuştin. Kujar jiyên herî nêzin. 11 jin jaliyê zilamê ku pêre zewiciye, 3 jin di dema hevberdanê de, 2 jin jaliyê mêrê ku dest ji hev berdabûn, 6 jin jaliyê nasên xwe ve, jinek jalê bavê xwe ve, 3 jin jalê zarokên xwe ve, jinek jî jalê zavayê xwe ve û jinek jî jalê birayê xwe ve hate kuştin. Kujarê jinekî nehate tespît kirin. 2 jin jî ji ber nehate zanîn jalê kê ve hatine kuştin, kujarên wan bêcezaman. Mele gudarên hêja dewleta Tirk şeva di 2 Hezîranê saet di 23 de avêtin ser şaredariya Culemêrgê şaredarî dûrpêç kirin û waliyê xwe jî weke qeyûm erkdar kir. Hevşaredar Mehmet Sıdık Akış ê ku bi vîna gel bu hevşaredar li Wanê hate binçavkirin. Paşê jî li dadgeh ceze kirin a Culemêrgê dadgeh çêbû 19 sal û 6 meh ceze li hate birîn. AKP şaredarî dagir kir. Waliyê xwe Alî Çelik jî weke şaredar lê erkdar kir. Di heman demê de li beramberî vê dagirkirinê jî helbet bertekîn gelek mezin henin. Em ê li berê xwe vê carê bidin nirxandina hevseroka DBP Çiğdem Kılıçkın Uçar. Kayyum tarihsel bir şey. Kuruluşundan beri bu ülkede Kürtlere bir hukuk uygulanıyor. Hukuk dediğime bakmayın elbette. Kastettiğim şeyin kendisi bir hukuksuzluk. Varlığına, kimliğine, değerlerine, kazanımlarına çok derin bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluğun kendisi sadece Kürdistan'da değil. Bugün Türkiye'nin her yerinde yoksulluk, işsizlik, sefalet, adaletsizlik, hukuksuzluk olarak sirayet etmiş durumda. 2016 yılında başlayan kayyum atamalarının ve kayyum rejiminin kendisinin yükü bugün artık bütün Türkiye'de çok ağır bir şekilde hissediliyor, hissedilmeye devam ediyor. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 1 Haziran'da Kızılcahamam'da bir kamp yaptı. Kurmaylarıyla birlikte. Kamptaki sözlerinden birisi basına yansıdı, gördünüz. Diyor ki Kürtler yanlış devlet politikalarıyla ötekileştirildi. Biz samimiyetle kucakladık. Bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Söz başka, icraat başka bir ülkede. Bu kamptan 2 gün sonra Hakkari'ye, Kürt halkının direniş merkezi, Kürt halkının direniş hafızası olan Hakkari'ye kayyum atayarak her zamanki gibi kendilerini ve yürüttüğü politikaları daha açık bir şekilde açığa koydular değerli arkadaşlar. 3 gündür buradayız. Hakkari'de neler yaşandığını sadece bu 3 günde anlatmayalım. Özel savaş politikaları dediğimiz fuhuşun, uyuşturucunun kolluk gücüyle ve korucular tarafından yapıldığı bir kentteyiz. 3. kez kayyum atanıyor. Kayyumun 135 milyon borç bıraktığı bir kentteyiz. AKP adayının belediyenin bütçesiyle seçim çalışması yapıldığı bir yerdeyiz. Kayyum Kürdistan'daki birçok yerde devasa borçlar bıraktı. Bu halkın kazanımlarını yok etmek için elinden geleni yaptı. Bunu yapan tek başına iktidar değil. Bunu yapan tek başına kayyumlar da değil. Bunu yapan devlettir. Devletin Kürtlerle kurduğu ilişkilerdir. Peki biz ne yapıyoruz? Bulunduğumuz her yerde, Türkiye'de de bütün illerde de Kürdistan'da da kayyum rejimine 2016 yılından beri nasıl refleks verdiysek bundan sonra da vereceğiz. Kayyumu kabul etmiyoruz. Kayyuma destek çıkanlar, kayyumu meşru göstermeye çalışanlar belediye başkanımıza 19 yıl hapis cezası verdiler. KCK davası adı altında. Daha yeni cezaların verildiği Kobani davası nasıl bir kumpas davasıysa belediye eş başkanımıza cezanın verildiği KCK davasının kendisi de bir kumpastır.
Bunları kabul etmedik. Kürdistan'da ve Türkiye'de yükselen demokratik siyasete, bu ülkenin geleceğine kurulmuş bir kumpastır. Bugün burada dostlarımızla, mücadele arkadaşlarımızla birlikte sesimizi yükselttik. Bundan sonra da bulunduğumuz her yerde kayyuma karşı, kayyumun yürüttüğü tahribata karşı, kayyumun bırakmak istediği geleceksizliğe karşı hep birlikte ses olmaya devam edeceğiz. بله هول بدن هلبت برای خوابدن جولمرگی هفسروکا دم پارتی جولمرگی و همیرا آرمود من گوت کوی بمربه حتی کوالی من خودگین نه لورش هلبت نتن الجولمرگی لگلک جهان جی نرازی بون هنن لدیجی داگر کرنا شردری جولمرگی و هلبت اف بوهاتین نرخاندن دوهلوان بو ایرو جولمرگی لبلد بکو صبا جاره کدن همو شاردرین گل لکردستان وره داگر کنش بوی گل دنوبت دنه جنین آمده جی لور یکو د چالاکی د جدیگرن نرازی بو نشان داگر کرنا شاردری جولمرگی دان گوتن کو اوه خودی لشاردرین خودر کون خودی لیوینا خودر کون سه جارا با درس دادته هلبجارتن چه دبه ev geldi be este naxwazim ez yê xwe dixwazim ez îrada xwe dixwazim ez xwe dixwazim ez xwe birêve bibim lêbelê şerm nakin dîsa radibin dîsa qayyûma dabêjin serî birastî miroî dê nizane bêje çi mirov fikir e yani madem ki wisa li bijartin çima çê dikin çê nekin yani dünyayı da bejin em demokrasini em hilbijartine çetkin em be ki gel tene seri lebele tu Hümeyra mı digare berçavda naborinin mukhabil jiberwici yani ku biçkek şermavan hebe bence pişt ve gav bavejin mecburin disa şaredariya vi geli bidine vi geli havali me serbest berdin u disa bila were serpey wera xwe em tucarı em izin nadeni dij Avrupa ve ev des gel em wid des bişkeni ku des xwe baveje şaredariye me ne em ne gele Türkçe geleke bir kabul ne ke idi ku iro baveje şaredariye vi geli esbe baveje yevanaji bila evci bir fikrin careke idi bejin idi yani idi bassa yani tu zulme ki gelek etki tu radi biçi Avrupa el dera tu hakkı Filistin'e de tu evdeki mesela tu Paris'i ama tu gele na vakit Filistin xarabtir ki perçiqini tu her ave tu irada ve naznaki her ave tu eriş de beseri yani İde ev nay kabul kirim. Bale helbet swakidin jinerin jinan hanin ame bu ara parva bikin lenham bere xobidin Julemerge hepsiruka dem partiye Julemerge Hümeyra Armut bimereya dem baş Rezar Hümeyra hum bixiratin ve şaname. Merhaba, Serçavan Dembaş. Bale helbet gelek aliyan ve hem hevil dedin ku ve dagir kirna şaradiriye binerxinin ev çan roja lecemu hem beje heft hatta hafti sali gel qadana bitaybeti dayik jin peşengej ve çalakire dikin lebele vekya hepsiruka dem parti Julemerge hun ve zilma devleta Türk çawa dinirxinin بيجو كو بفي خواصن بيامي كي تشاو بدن خلكي جولاميرغي بتايبتي جي دوي دمده چما شارداريه جولاميرغي Yani emji sare davejin çima şaredariya Julemerge. Bele. Birasti ne ku iro yani belki 1000 sala ser Julemerge şare taybet demeşitin. Yani her deme cürehek cüda tevli bunek çeviye yani nezik bunek devlet hatiyavakin eve 2015 ve şerek kırış ser Julemerge demeşiden se döneme kayyuma le tavne bacareme rastı hasnaken kule rexistana me o gel ve hevra tekoşineki بگردن یعنی برای چنده هر تم لقایوم و حسبتکن ریا و بگردن tabi ya bu ve deme havetin kayyume ve deme işte cüda bir yani ne ko işte van deme hatta
pişti seçima vekiliyeti dest bekir ku haka iro yani eve yek u yek plansazı kirin serve daçun le tabi wedji belki şopant le cülemerge helbijartine zor medar baskir kesek usa inan ku veki hinde deme kayyum jile ama sanki veki em xebate naken bu nişadan o bencüle merge kesek zengin işte kesek usa devlement inan veki em xebate naken ew debet cülemerge rizgar kedin tiştek usa ve hilbijartine dane nişandın şere gele qreş tiştet gele qreş veki sistema hilbijartine ne teqebül ken suç bitin ve ne yek u yek pek inandın heme saziya ve heme kurumet devlet ve yek u yek evene pek inan mixabın yani ve aliye ve hastkin matanga biken lebeli gele cülemerge caydi irade xwe nişanda yani gotun çaş şekli ben em irade xwe teslim wan naken yani em bizanin ki rojekê jî de kayyum yani rojekê em biçine şaredariyê roja de kayyum bet em carekî de irade xwe xwedê derkevin yani işte day avaken zaten diyart get ku bernamzete AKP got ki ez de mefta cülemerge buwe bînim. Yani eve heme tişte baş diyart get tişt yani eve heme yek u yek naqşereya ve avaken ku heka îro li ser da hevserokêmeye şaredariye dozek ve 10 sala beyne he inan tiştek cuda ve xuyaken ama ser wê negirtin Dêku dolabekî ser vingehî dozek digirtin bele li wir dêku dolabekê hebû rast me ser wê negirtin ser dozek digirtin yani tişta day avaken li nav civakê da wekî xwe meşrû biketin ku vedeta avakin ama heme kesê jî li gelê cülemergê jî yani ku dît tişta te jiyankin bê huquqiye bê adaletiye û hemberî Kurda tiştek de avakin yani ve aliye em jî tabii ne ku hani yani her tim tekoşînama serve bi ku irada Kurdanayê teqebûlkin li belê lê van çapenc roja da lê ji berxwedanek heye niha li gelê me li rexistinê me li qadanin li dostê me heme aliyatên alîkariya hizmet getin li pey derpey lê xebatê me berdevam dikin li nav gel danin li gel gelin em bihevra dengê xwe li hemberî zihniyeta qayyûma neqebûlkirina Kurdî bilind dikin. Bele Rêzdar Hümeyra eger ku hebe plan û plansaziya li pêşiya we ji ber ku hani gelek cihan de ez bawerim na ev serokên HDP Dem Partî ji li wê derê yên DBP jî li wirin û em bêjin hemû sazî û rêxistin wê ji vê şûn dem bêjin ku tekuşina we bi kîjan warî de berdewam bike yani hûn dibêjin heta şaredarî em negirin em ê nesekinin ez bawerim peyamekî wiha hûn didin. Yani kako atışta be hukuk pengavê nehavin erê em li bername xwe berdevam bikin yani em tiştek maf heqê maf dixwazin em tiştekî cuda naxwazin niha hevserokêt me yê digiştî navçeya me geverê ye li widekê gel esnafê hatta bahev widekê digerin hevserokê me yê DBP çîdem Kılıç Günûçar li vê re de niha em carek tê biçin li gel esnafa li gel gelê xwe bêne bahev wekî din li ziyaretê me yê taxa yê malbata carekî berdevaman li duhem ger spiyet cülemergê hatin bahev yani em pey derpey plansaziyet me berdevam dikin. Bele zor spas dikim serketinê şwe dixwazin gelek qewet bêjware bihêviya ku tekuşina gel bi encam bibe helbet carekê din vîna xwe şaredariya xwe bi dest bixin zor spas dikim ji bo te bilibinewa. Spas xwe ji qewet me serçe. Dem baş spas dikim.
بله هلبت من نرین گل بواره پارو دکر جه مایی که اگر کاولی من تکنیکی آماده بکنم بردوام بکن لورش جبه کو پیامن کو تدانیم پیامن بهیسن هم هر لیگو دار بکن جاره کدن yani ku biçikek şer mavan hebe bence pişt ve gav bavejin mecburin disa şaredariya vi geli bidine vi geli havali me serbest berdin u disa bila were serpey were xwe em tucari em izin nadin idiş Europe ve ev des gel em wi des bişkeni ku des xwe baveje şaredariye me ne em ne gele Türkçe geleke vi kabul neke idi ku iro baveje şaredariye vi geli esbe baveje yevanaji bila evci bir fikrin careke di beşin idi yani idi bassa yani tu zulmek ki geleket ki turadi biçi Avrupa il dera tu hakkı Filistin'e de tu evdeki mesela tu Paris'i ama tu gele na vakit Filistin xarabtır ki perçiqini tu her avay tu irada ve naznaki her avay tu erişli beseri yani İde ev nay kabul kirim barastıcım. Emci kabul nakin gelek tu gelji kubeje ez insanım biçkek vicdana min heye gelek vi kabul neke. Jale merge ana qayyum kersta ser şaredariya ma şermezar keni ana gasp seri tamam kurdiyo damoda semet seri şaredariye Jale merge teneniyo seri tamam şaredariyo semet tamam millete kurdu yani seri ma hemmino yani hatta euro yeni ço oyun ma serardi yeni ço plan ma serkerdi ne berdi sere أنا زيهنا نبني سرة وانا تشندك إنصور أرش وعولي وانا دسكابي وانا تشندك إنصور وسري لنجو ين الدرب فتلني شارداريا خو قريت ما جولا مركز إن شاء الله عيني أو شكل جاني وجي كذا زماين ندوني أنا شارداري بي إرادة جلي عمود قريتش بي خبات جلي عمود قريتش ما تشاري ين ندوني شارداريا ما دستمونه بله یک جروجه سرکین گل کرد و جنان بتایبتی آزادی ریبرتیه جبو ارک خاپیک بینه و بچه امرالی جنان بسدان نامه جسی پیتیه رشاندن جنین باجر ریم فرانسا نامه شاندن جبو سپیتیه دا کو ارک خاپیک بینه و پیشی لشکنجل امرالی بینه جنان بسدان نامه این کو برهف کنه بریا پوست شاندن جسی پیتیه را و دنامه دا گوتن ریبرا پوفینا گلو جنانه امید هر شرط و مرجی دا جبو آزادی فیزیکی ریبرتیه خواهد بکوشن لالیدن لباجر وینتر هور اسویس رجی پیشنگه ها جربر اپور آزادی هاتا وکرن پیشنگه لقادا نیو مارک ده هاتا وکرن بیلبوردن محسن شاناره برا پو پارادیگماوی آزادی خوازی اجن اکولوژی دموکراتیک دیکیجی جه کرد دی پیشنگه ده هلوها درباره تجدید ده متنا بزمان آلمانی هاتا بلاف کرن گلجی علاقه که مزن نشان دام بله مهول بدن کو هلبت سلوی درباره ده جهنه که آگاهی بدن بواره پارو بکن جخوا مها حاضران کو که مها شهیدان مها فدایتیت نازن زانین ده وی درباره ده جو گلک چالاکی پیک بین جبو کم هنه که آگاهی بگرنجی و هفسرو که جده که اوروپا زبیده زمرد بمربه بله از بارم زبیده زمرد و سلی گلمه ریزار زبیده دم باشم بخیرت و شنامه دم باش سپاس دکم گلک سابن جبو که هون و دماخوش بو موقتان البته و مهده جی از باورم جبو آزادی ریبرا پو گلک چالاکی پلانسازی لپیشوانن جمعها بی بوریجی کامپانیا شاندنا نامه هنه بطایبتی دوی دمه ده بوان چالاکی کو هند خوازن ام بیجن کو لدار بخن هند خوازن روجه کی چاو اوا بکن البته اگر کو در فتح بن هند درباره چالاکی بکن دج آگاهی مرا پار بکن و گله باش به سلام رئیس جوراج گودروان را ام سپاس کن براستی یعنی نه جوتمت مه حتی آنا کمپانیا کی دست بکری کمپانیا جبو آزادی ریبر آپ و آزادی فیزیکی
دهی جوتمه جی اف حمله به پیشنگی دوستاب دست بکر جبونه کی 25 سال ریبر آپو قدیان ده گروا ایمرالیه دا بهله امریکی آزادیات فیزیکی تجدید روز بروز خط چه گراند به 3 سال داوی اشتی کی تو آگاهی کی نایسند ریبر آپو البته کی وان دوستین ریبر آپو این کی به چرچوه حمله آزادی ریبر آپو دادنا به دیگه جبو فکر و رمان آپو جبو پارادیگما ریبر آپو جبو نیکی آزاد بده اف پارادیگما و فلسفه ریبر آپو هم کستریکا روجلاتا ناوین کستریکا کردو چاره سرکرنه لازمه که کار به فیزیکی آزاد بکی رولا خو کار به بلیزه البته که لهمبرین gelin kut top yakın şerreki dijwariye ev şerrin dijwarji tecrid çıkartça bu khora grand bu khora kuzke şerji be ev şerrin rojelata navinda te şopandine asna be tecrid mervli kare şirove bike be hava gredaye be hevra kurdbin be hevra ji dijwardı be debey terçove da yani aşama yek emin emdevesin ki gelek çaleki, gelek meş, gelek miting, gelek emrejin ki rojin xandina paradigma reber apo o parazname reber apo le peşengiye dosta da hem bir civakera hem bir dostara da pek hat disa emrejin ki en davi me be gelek çerçeve çaleki anda en davi meşa könne be kar anin be hazaran be hazaran insan jivo azadiya reber apo bir denge ki nehef kombon aslında evden bir cihanı belakirin ama servi esası servi çerçeveci ev hamle bu saleki bu aşamayı kitini ne ev hamle şu andanavi berdavavi lazım ki serselinga Bele Cambridge'in ki dahili yani tecrid cimem karabi hukuki nefandına uybeke bey hukuki ki par mazın yani heyele greva imraliye da dici mirovaliye aslında sistemiki ve işkence bir partinin yekce ev dali hukuki da yani emriciki milleki komeki servi kavru habat edilin meşandını lingeki dini yani diplomasi jem vejin yani iro mervini karabeceki ev tecrid o 25 sale ev kompla netev biriyare vi hatın gitini tezin netev devletin netev jid navedabun brasti iroji te xuyan kirin ki yekje em vejin ki parlamentera Avrupa eğer iroji bu azadiya reber apo fiziki biriyar bide Türkiye ve Nikarberle hemberi bir tekne. Bisa yani sistema işkence çava le greva imraliye bekarte aslında faziye spiti yani faziye ki servukiye faziye ki le hemberi işkence jibuneki bir tekne karo kavatı for le servi esası de çerçeva hukuki devre meşandine ama spiti yani disalberi ki hevdisine hatın kirine ویگله به چاپمنی را پار و نکردن انداوی دا کیانی کی دا گفت کی یعنی هنی دستورتنه اصلا سپیتیجی به گور سیاست به گور درفتی سیاست بریار سیاست تزگره لسروی اساسیجی کارو خبات دیپلماسیجی هفدیتن هنن نامت انشاندنه امریجی کی لهلا دوستا yani van name van imza konkirin tenkirine jibuneki muhatabı man saziyara tenşandın linge civaki giringe linge civaki eğer berhudan ki hem partine ve hadiderketine hem partine ve esas girtinci evetembe taali linge civaki kobre xısın kirin xısına ki hem bevecin merik karve bir yani jibuneki liser esasın tecrid ve şikandine azadiya fiziki bir karbe liser viyaji gelek plansazi tenkirine işte de jotme emvejin hatta iro jenevroze haşte adare çare nisane hatta yeki gulane hatta iroji
بهزار انسان بمليون انسان دكولانا دا ازاديا ريبر ابو بهفرا خيريا لسبي اساسي جي ام بيجين يعني اصل انا دفيشيا مدى 12 سال جيبوا نوبتا ترانسبورتي اصلا داويه خد هيلن ام كان سال 13 12 سال gelin Avrupa'ya yani ne gotun Serma, ne gotun Bes, ne gotun Zıristan oka bişertu mercin granji ev nobeta azadiye berdevam kiriye ev nobeta liber Strasbourg'e ji bersiki ji buateye çünkü helkida milkida sipti milkida konsey Avrupa'ya lehemberi muhataba yani van muhataba jibuneki mafi mirovayen bekar binin jibuneki bibinin jibuneki gavben avetine duedere berxudaneki temeşandine berviyan ji 25 Haziran'e elbette ana plansaziye ki bir diskuyen dikin jibune duedere mitingeki meşeki o dosyayı başlardın dosyen me elbette dosyen reber apo evet dinava hamle de ji götüne parlamenterin Avrupa'ya kısım ki dinavedanın hukuknas dinavedanın gelin elbette ki kesin şahsiyetin tenasırın Luedere evci yani hani daxuyane ki jibu çapemeni bidin ki hem ser esası azadiya reber apo hem cididema peşiyameda evci daha karo xabatin fıda ali diplomasiye de ali hukukiye de çavabinin neşandın servi esası ji aslında transazi ki heye nektine ama her rojim her karableceki de Avrupa'da gelin Avrupa'yı dikolan adanın yani bu hem info ştantın hem emvejinki çalekinin hem meşin le revşak em teydanıcı yani emvejin şerring lehemberin zatı avaşin şervanın azat o topyekun şerring teymeşandın lehemberi vici galiti da gelin kurd dikolan adan her roj merif karableceki muhakkak da Avrupa'yı da velatin Avrupa'yı da çaleki ki henin. Disa ev pevajua gem teydanın daliki da işte yani ev briyara dava kobani hat kendini lehenderin siyasetmedarın gelin kur yani jibu psikrika kur çareser bebe kesin jibu aşetiyin peva hukukotun aslında ev doza kumpase aslında irada gela ev cezahatın brandın lehemberin Daiş'i, lehemberin Çeta, lehemberin Embeveciki tekoşin hattayını jibuniki ev vahşata Daiş'i ev Embevecin zihniyeta hovane liseri cihanı ne bela nebe liseri vici aslında car kadını hat bitini ki devleta Türkiye faşizma iktidara Türkiye aslında Embeveciki necbu aşti, necbu fıkrika kurdu çareserlerini Tunezikayı ki büyükü Embeveciki gavava avetini ki tine roj broj be cezayı gran va be hazara be sada insana dil götüne de zindana da be hazara insan jbuneki tekoşina politik jbu tekoşina aşti ki mayinde pek binin Reya koçveriye dan peşiyavan selvi esası aslında tekoşin le her milleda jibu Avrupa'yı jibu diasporayı merif karabi vejeki em dimeşinin dimeşandını selvi esası merif karabi vejeki her rolu Avrupa'yı çalekil kolana berxudan kolana da heye yani. Bele zor spas dikim züre zbeyde zümrüt ji bu ku dema xweş mere vaqatan behsa plansaziya xwe dema pêş kir em ê jî helbet wekî radyo dengî gel çalakîn we û planên we bişûpînin zor spas dem baş xwe bêjwere dem baş Melek Öder'in hecelbet yek ji serketine ve pevajûyê jî em bêjin ku 205 xwendekarên zanîngeha Kobanê bûn ku em ji mezûn bûn li Kobanê ji bo 205 xwendekarên hemû beşên zanîngehê şahiyekî pêk hat. Şahî bi beşdariya bi hezaran kesî li lîstîgeha Kobanê hatin li darxistin. Helbet xwendevanên ku em bêjin ku zanîngeh qedandin ev serketina xwe jî diyarî rêberapo diyarî şehîdan kirin weke serketinekî duyem sêyem a Kobanê binav kirin.
شورشان نوزده تیرمه یکوش بدر دست ببو اف خاندکار در چون با خاندکاران جه انجام دکوشین و بر خدانا 40 سالیه در چون با خاندکاران خودی در کدنا لمیراس 12,000 شهیده خودی در کدنا لکدا به 20,000 برینداره لورا دبیشن در چون با خاندکاران نبویه رکش رزیه ایرو اگر کل بدره به 1000 انسان کن بونه ایرو اگر کل بدره زیرتری دسدو به اینجا خاندکار بشداری مراسم در چونه بونه زمان ما يا قد حبوا يا الجم نظامي ولحمو دولة عربة مثلا لولات الدين مثلا خاطر ما يعني في اعتراف نبون بشراجي انا كازفيدا يعني زمان ما الدرك اني تنبو وفايا ما زمان خو ما بدس خستيه وما زانينجتي دا فكرنا لسر زمان ما وامتدا سركفتي بون دس بيكي امتنا شهيد لقا شهيد دجله مالويدا شو شهيد خو حمو بيروس كر بسركفتن ما جبركو اف اگر كنا شهيد ما بانا انا كامنا سركفتي بانا ليفيدري شین از یک خواندکار زانیگه ها کوبانی که زانیگه ها خواندم ایرو در چون خاکی خوشیه که گله که مثلا مروف نگانه دوه ثانیه دوه دقیقه ام بیشن وصف که کشتونیه هلبت بری گشکی زحمتی ها بود دست بکه گله زحمتی ها بود لما او زحمتیانا در باز کرن و امیرو گیش نویر که شخوا ام بیشن خونک مجبر ما یک زمان دایی که زمان کردی امیرو یک زانیگه ها کوبانی کل بازار کوبانی بازار شهیدان به باورنامه خود دست که پیروزی و دیاری شهیدان دکر داویه دیاری رهبر آفو دکر کو افرش مرا بکر کو ایرو به زمان خود به رنگ خود زانیگه ها کوبانی دا ما خود و امیرو جهت در چون و ام هیوینا کو حوالین من ایر کو دخوینشی وکی ما بکی خوشیه ببینن و در بچن و سپاس بله دنباش رزدار خزنه دنگم تیوه دنباش در جوان اهل وسهلا سپاس کن بله ما بحثا سرکتنا زانینگه ها کوبانه کرش هلبت 205 خواندکار مازون بو یعنی یهون یک جه ام بیجه که ماموستیانن وکه هفسروکا زانینگه ها کوبانه و سرکتنه لوا و همو خواندکاران پیروز دکن پیواجوی که چا بو هون در چونا 205 خواندکاران جزانینگه چاوا دن الخینن دمه که چاوا وقداند و ده همانده میده اگر که یعنی در فتحه به هون هستی خوب مرا پارو بکنه میگه کیف خوش ببین دسته که ساسیا رادیو دنگه گلده که کرن برنامه خواه و کرن ویوانن خواه براستی در چوی خواندکار زانیگه کوبانی به اجمالی بیوره که دیروکیه دیروکترنا خواهی جبوش کنو سر آخا کوبانیه سر عد کوبانیه و دی کوبانی تشتین کدینی و روشن که سر در باز کنی نه حساننو و نه قولایی بون براستی یعنی جه که خوشی بود جه سربلندی بود وقتی آزادی دا وقتی حس کردن خواندکار مج خواندن وزانست ارادا و ام به در چوی الخواجی پیروز کن المقاله می کرد و الکوبانی انگی پیروز کن بله اف خواندوانین که 205 خواندکار مازون بون جکیشان بشی بون رزار خزنه یعنی ویژه بو بیرکاری بو یعنی هجماری بون یعنی بگشتی جحمو بشان بون
به گشتی همو بشابون از کنم بویتوان ریز بکن بویتوان بالا بله دست بکنم بین فاکولتا ویژه با مه خوندکار ما در چی فاکولتا ویژه کردی لقال زانيقه كوبوني ويجا كردي وعربي هي بس ام بين بعد دفعينها ويجا كردي بو پیمانگاه بیجیشکی سه بشان نو خود تحوینه در چی ماج ام بین لوراتار مخبر و تمرید و تخدیر جبا حرسی بشان بون دوره یکمین ریوربری و زاگون اداری قانون در چی مجبی بشی بون بشی تقنی نو خود کهربا و تکنیک تحوینه در چی جوان وجی و پیمانگاه زانستن پروردهی پنج بشان نافذ تحوینه اوجی بین اردینگاری بو انگلیسی بو مامستتی عرفه و بشه بیولوژیا و بشه بیفکر بله بله رزدار خزنه از خوازمانه کی اگر که به هلبت نه به پیواجوده کانتونا کوبانی جوا که یعنی کوبانی و گنده در دور جوا که کانتونا کیه خوبها بری خستن کرده یعنی جبو وان شاگردین کو درد چند جزانین گهان در فتن کار هون چاوا هم یعنی جبو پیدا کرده وان هون دبن آلی کار یانجی پشتی کو در چون ادیم ربابری خاصر لسروان کارا دسکنه راستی ام بین پرسک بالکش دوی آبیده ام بشان لگل خوابت کن زانیگه هدوابت کن ام دزگه ریوربری خاصر و سازی اون بدگرد پیوستی اون حاجت اون بچه بشان هنه بش لگوری ام بین پیوستی اون تین بگرد و اجماع که فرش خونده کاری ما جی خواد سازی دزگه هوندا گردن چه دبیستان هوندا چه ام بین مجلس تنفیزی دا پرساز چه مجلس عدالت دا سازی اندرگی جی خواه گردن یعنی سدی حیشتی و پنج جوانا نسل کاری خواهد بله بطایبتی از خوازم ویجی بپرسم هلبت دناوا جوان که دا جبال دکشینه یعنی یکو در چوی دا یعنی ام بیجن کو وسا فرقه دیار بو کو پرانی خو میر بون زیراتر در چونیان جنین جوان بون یعنی فرقه کو هبو یکو هری زیده ام بیجن کو پوانه کی باش گرتم بیجن کو صدالیه ازمونه ده سرکتی بون گلو چند کسی وسا دیار هبون راستی شبر پروشه که بین باکر رجالات سوری تعداد دادی کشوری هست بله کشوری پروی گریدای خورتانه یعنی خواه تجدور بالی میزه که بنیره راستی هجمار پر زانینگه همه دا کچن و البته در چون جی کچونه بس لیب سال فرق وجودهایی چه دوین تدوینی تبلیبون خواندکار خورد چه دوین یعنی سرکتی و صد دیارش چند کس مورد کاری دست نشان بکی یعنی جی پوانین وان وکی هف بون سرکفت بنیم ویج هیل پوینتان بله پوینتان بله داین پوینتان هر بشکی یک الگلمه هبو اجمار پر جی کشمون یعنی بله اجمار پر سرکفتی کشمون بله ام پیام ما بگیرن کیف خوشی که گلک مزدن از بارم هوجی گلک هستیارن به در چوناد 105 خوانده کارن هستین و پیام و هبم دخوازم بگیرن بوی و هم خاطر خوب خاصن زور سپاس کرد سپاس جواره جی گلک ممنون دم باش خود بجوره سرکفتن دم باش ما بحثا هلبت سرکتنا خواندکارین زانینگه ها کوبانه کر ام هاتن داویا اکتوالا جن آوی هفته لبله ام بیجو کو شاهی و چالاکین چاند هنری جهانن اکادمیا ما موزیکی افشای سالن لدیجی پولیتیکن قرکنش بو پاراستنا چاند زمان کردی خبات دیگه دوی چارچوبه دیجی ایسال 6 روزین ما موزیکی پیکاتن بتایبتی جی ایماجن د روجا ششان ام بیجو کو و فستیوالی ده درکتن سردکی سترانین گلکی خوش بیجو کو تماشاوان و گوتران لپار وکرین ام کنسرتا ماجن خاطر جواب خوازن ام هاتن داوی اکتوال خواه و هفته حتی هفته کدن بمین دنا و خیر خوش ده بدم دم باش خواد بشور Wash me so to the way.
شکوه چمان خورا بنو رنجبر عزیز دیرباز و کرد و ورنو که منطقه چولی گیره ویژیایو و بیو هنرمند همه کردان و مدرن عزیز همه پروبلم شار خو هم به زبان خو هم زی به متدان موسیقی یا مدرنان باته نه متدان امکان دایو که عزیز و کلام ای بلابه به و برسه خبر منطقه ای من گیرن رامان از باز زاگو سجی خود گرم ام دجمن خاطر ام بجن ناس تکن یعنی هو بینی artık hatta çıkazdı be ام زانم bayrak şeyden erdene kati و عدج نکرد و هم هر میدا بیچن سر دجمن کشتنا جنه کشتنا جیانه تا ام دجمن خو ناس دکن دولت ترک دجمن مایا نیار مایا خوین مش مایا بسر هلدان جنی جوان امیشی دات